Ronaldo Giao. Bless Constantine and Chris Apimwar, Richard, Jane, Paulo, Gia and Ricardo Giao, Yoli, Jesseline, Jeffrey, Joshua Tayag, Jane Giao, Rosario Gasa, Edgardo, Edwin, Renato and Roel Gasa, Edna Ocampo, Corazon Marukut, Marilu Abuda, Wayley, Midel, Winston, Jenna, Ashley Macy, El Sunrise, Jocelyn Everisto, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Simon and Cherry Nathan, Ansley and Leah Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Manlutak, Jay and Chica Reon, Sikat and Almario family, Tess Calma, Teddy, Edelrina, Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Christopher Dungo, Joy Gonzalez, Noli Lagman, Melvin Lagman, Imelda Nulud, Frem Manabat, Marge Manabat, Rina Sauchong, Johan Angel, J. Angeles, Jody Buwan. Para king birthday dari, Neddy Macalino, Lamberto Manabat. Para king makapasubaling Kayadwanandi, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Arlan Claire Sikat, Ninya Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Jeneline Bundalian, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph, Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Young, Dewey and Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Jacqueline Bautista, Rico, Bessie and Chen Dueñas, Minerva Concepcion, Carissa Marie, Charmaine, Ronilio, Rain Jasper and Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layug, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Betty Ong, James Benedict Layug, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J.C. Von and Maylene Vitug, Chena Malyari, John Alfred, April, Aliana Marie, Anika May, Alfredo Kayanan Jr., Patrick Miguel, T.J. Castro, P.J. Polintan, Joshua Angeles, Nicolas and Gemabel Dizon, Ernesto Bolos, Sean Francis Mutok, Sunny Mutok. Para king Malagwang Kapaldanandi, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Francisco Hinco, Josie Hinco, Terry Davis, Meli Manlutak, Ernesto Bolos, Cesar Biscocho, Rina Kayanan, Yoli Malasique, Romeo Lasco, Olivia Hunt, Alfredo Kayanan Jr., Jose Romero, Chona Malyari, Stephen Martin Manlutak, Rosario Gilas, Eddie Gilas, Nina Lay Gonzalez, Marcelino Lagman, Jane Caburata, Rufina Ocampo, Natividad Ocampo, Estelito Manlapas, Consuelo Calma, Jaime Marcelo, para king Kapayapan ding Kaladwadari, Jerome, Maria, Julian, Simeon, Lauriana, Felino, Salome, Jose Senior, Isabel, Gloria, Evelyn, Aguas, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loretta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia,
Medalia, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marshall, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Among Tony Dumawal, Jesus Dayag, Guillermo, Beatriz, Magdaleno, Severina, Andres, Clara, Jose Boy Between, Pedro, Leander Orense, Elena, Julian Roque, Lydia Paule, Benedicto Arsenia Hinco, Maria Arsenio Cruz, Jerry, Veronica, Angel Cruz, Epifanio, Maria Hinco, Isidro, Maria, Erico, Mariano, Randy, Charlie, Fernando, Francisco, Ignacio, Jomer, Carlos, Jennifer, Rafi, Feliciano Sr. and Jr., Erlinda, Modesta, Luis, Corazon, Emmanuel, Resting, Carling, Berting, Rosario, Mario, Tim Monks, Oscar, Alistair Sunrise, Jose Lopez, Fortunata, Jose Gaza, Jesus, Maria, Gloria, Valentino, Jaime, Marisa, Cristina, Vivencia, Jolica, Ramses Tala, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Elena, Reynaldo, Ruben Sr., Alfredo Sr., Teresita, Saturnino, Eduardo, Valentina, Valentina Parico, Eustaquio, Felicitas, Catalino, Lydia, Leonardo, Edgardo, Consolacion Romero, Priscilla Toledana, Armida Caponpon, Rosalinda, Serafin, Victoria, Marcelo, Justin, Ernie, Pablo, Mirna, Jimmy, Cornelia, Segundina, Zita, Herminihildo, Julieta, Alejandro, Eduardo, Feliza, Brigida, Julieta, Jove Carel, Joan Cleland, Cornelio, Marcelina, Jonicio, Mervin Dalugdugan, Zita Tess David, Castor, Huring Santiago, Erning Sevilla, Jose, Apolonia, Maria, Miguel, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Among Damaso Hinco, Juliana, Corazon, Claudia, Eduardo Calma Sr., Lucina, Getulio Calma Sr., Simeon, Maria, Godofredo Tayag, Nicolas, Apolonia, Herminia, Herminihilda, Victoria, Pablo, Conrad, Marivic, Antonia, Gloria, Martin Manalili, Sunny Diaz, Andres Legaspi, Tony Arceo, Angel Sr., Julita Novio, Angel Victoria Roque, Angelina de la Cruz, Marlene Anotado, Florencia Santiago, Roberto Pangan Jr., Joselino Salvador, Pascual Clemente, Catalino, Josefa, Josefina, Nel David, Roel Soriano, Guillermo Torres, Ronnie Cayanan, Filomena Cayanan, Ismael Iana Hinco,
Pablo, Maria Luisa, Emil, Elvira, Norberto, Dominga, Angelina, Aaron Gabriel, Julian, Anastasia, Renato, Mark Pedregosa, Victor, Virginia, ading sablang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na retangala ng makaganaka, Karela. Kapanyawsan ka ring kakasal. Kenneth S. Garcia ning Santa Ursula, kakasalya kang Nikki Fatima Lagriada ning Imus, Cavite, King March 2, 2024. Ing kasal maganap, King Parish of the Holy Family, Imus, Cavite. Paulo Bermudo ning Angeles City, kakasalya kang Giselle May Roque ning San Juan Nepomuceno, King February 24, 2024. Ing kasal maganap kini King Kekatang Parokya, keti King Betis. Rolando Santos at Aurea Gasa ning Santa Ursula, kasal King February 28, 2024, keni mo naman King Parokya, Tamo Betis. Mark Angelo B. David at Jasmine L. Datu ning Santa Ursula, kasal King March 2, 2024, keti King Betis. Ralph L. Santiano ning Dolores, San Fernando, kakasalya kang Jessa D. Carpio ning San Miguel, King March 9, 2024, ing kasal maganap mo naman keni King Parokya, keti King Betis. Nung ating kayo pong balong sangkan, bani malawos dating may sabing kasal, pakisabi namo po king katamong kura paroko o king opisina na ning parokya. Dakal pong salamat. Pangagyan tanay po yung pamagdaon ning abak. Siklod kayo po. King lagyo ning igpampo ning anakam po ning Espiritu Santo. Amen. Malugodaig pa, kagom ning puso ng Jesus at makiyanib king sakripisyo ning miso, mabilog ayato. Darawon ko kaya kayo ing sablang isip ko, amano, tula at kasakitan, anting kapaglarinan king kasalanan, para king pangabilog daring sablang beninyagan at king pangaligtas ning yato. Ipagkalubyo king kapamilataning pamagkalam nimbye ning banal na Espiritu at ding panalangin ng Maria, indo ning Iglesia, ibye ko kaniting patingapon, isuyo ko kay kayo at karing aliwang tao. Darawon kay iting biye para king kayadwanan daring kay kaming obispo, ring sablang apostol ning panalangin, at lalong-lalo na para ka rin kapagnasan ning kaya kaming Santo Papa, kaniting kasalukuyan abulan, yanasa. Sagrado ang puso ng Jesus, kalinis-linisan na puso ng Maria, patulunan ming Santiago Apostol, manalangin tamo, O Diyos, sa may payang tutu, sa sambanda ka at pasalamatan, ulining lugod at lingap apapakit mo king taong kekang lelangan. O mapagluno sa igpa, patawaran mo ring kasalanan mi. King balang panahon, liligtas me at kakabos ing kekang balayan, amamaos at manalig king kekang lugod at lunos, karing miyayaliwang sakuna, sakit, kaligaligan at panganib. Balikdan mo kami at sopan, ikaming kekang anak, daralan kasakitan, paulining danop, albog, silab, ayun, bagyo at sakit. Ikabos mo ring biyemi, ring pamilyami, ring balemi at kabiyayan mi, kareting panganib. Itiadwan mingan kapamilatan ng Kristong giniumi, kaya bening banal ming Espiritu. Amen. Jesus, anak ng David, banal na Espiritu, Mariang induning kalinis-linisan, talakad mo po. Ing anghel ning Ginoo, pepabaluane ing Birhen Maria, Bapo Maria, mit mo kaking grasya ing Ginoo at tsuke ka, nuan ka karing sablang babay at nuan niya pa naman ing bunga ning atyan mo, Jesus.
Ani ko alipaning Ginoo. Bapo Mariamit mo aking grasya ang Ginoo at tsuke ko. Noon ka karing sablang babay at noon niya pa naman bunga ng atyan mo, Jesus. Ating divino verbo, may katawan niyang tao. Bapo Mariamit mo aking grasya ang Ginoo at tsuke ko. Noon ka karing sablang babay at noon niya pa naman bunga ng atyan mo, Jesus. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Manalangin tamo, tapukanan mo sa apong grasya, ginuming Diyos, dimpuso mi, at ampat kim pamamalita ning anghel, akilala min pamikatawan ng taong Yesu Kristo ang anak mo, uli na naman ng pamaylasan at kamatayan king krus, apakyabutan mi naman sana yung ligaya ng pangasubli ng mebye, alang-alang sapo kang Yesu Kristo ang ginumi, yenasa. Ligay king igpa, king anak at king Espiritu'y Santo. Ligaya king igpat, king anak at king Espiritu'y Santo. Ligaya king igpampo, ang king anak ampo ang king Espiritu'y Santo. Inlagyo ng igpampo, ang anak ampo ang Espiritu'y Santo. Amen. Maya payabak po kay katamungan. Mayapayabak po kaya katamungan. Pigunaman tayo po ngeni, iting sulat daring kaya katang obispo, patungkol king People's Initiative on Charter Change. Ano ang mabuti? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Minamahal na bayan ng Diyos, naway sumaatin lagi ang liwanag ng Panginoon. Tunay na Diyos lamang ang mabuti, wika ng ating Panginoon, at ang lahat ay nagiging tunay na mabuti kapag kaisa ang Diyos ng kabutihan. Kaya tayong mga Pilipino ay bayang pinagpala ng kabutihan niya sa napakaraming paraan at dahilan. Mayroon tayong mayamang kalikasan at mga mamamayang likas ang kakayahan at lalo't higit sa lahat ay makadiyos na ugali, turing at mga gawi. Yan ang mabuti. Bilang isang bansa, tayo ay mayroong saligang batas na nabuo pagkatapos nating makalaya sa mapayapang paraan mula sa isang madilim na panahon ng ating kasaysayan. Ito ay nabuo para sa bawat isang mamamayang Pilipino na ay mapangalagaan at madala sa tunay na kaunlaran. Ang kanyang kapakanan ang pangunahing nilalaman ng saligang ito. Sabi nga ng dating ika-20 punong hukom ng Korte Suprema na si Hilario Davide Jr. patungkol sa ating saligang batas. Ito ay ang natatanging saligang batas na makadiyos, makapilipino, makatao, makadukha, makabuhay, makabatas, makapamilya, makamatrimonyo, at makakarapatang pantao, makakababaihan, at makakalikasan. Yan ang mabuti. Kaya nga't anumang usapin tungkol dito ay napakahalaga at hindi dapat binabasta-basta lamang. Mga kapatid, kami ay muling sumulat sa inyo sa usapin ng charter change. Nababahala kami sa mga balitang nagmumula na rin sa mga tao na nagkaroon ng mga pagpapirma sa iba't ibang bahagi ng ating bansa para sa isang tinatawag na People's Initiative. Marami ang maaring lumagdana dahil sa napakaraming dahilan, ngunit malinaw
na ang inyo o kanilang paglalagda ay hindi bunga ng isang masusing pag-aaral at pag-uusap patungkol dito. Lumalabas na hindi muna ipinaunawa ng maayos sa karamihan ng mga lumagda ang mga tunay na dahilan ng petisyong ito. Ang Mistulang People's Initiative ay isinagawa ng mga ilang lingkod bayan na malinaw ay hindi nagmula sa inisyatiba ng mga karaniwang mamamayan. Kung ganun nga ang nangyari, malinaw na may halong panlilinlang ito at pagbabaliwala sa tunay at malaya nating kakayanang makaisa sa prosesong demokratiko sa ating bansa. Yan po ba ay mabuti? Hindi po ito simpleng lagda. Dahil sa inyong paglagda, ay binibigyan po ninyo ng kakayanan ang ating mga mambabatas na palitan o baguhin ang ating saligang batas. Mababasa ninyo o maririnig na usaping pang-ekonomiya lamang daw ang kanilang hangad na baguhin o amyendahan. Ngunit kahit ang mga senador na mga mambabatas din natin ang nagsasabing napakalaking posibilidad na higit pa riyan ang maaring pakialaman at baguhin kapag nagtagumpay ang People's Initiative na ito. At kahit ang nabanggit na dahilan na kailangan nating amyendahan ang bahaging ekonomiko para makasabay tayo sa makabagong panahon, sang-ayon na rin sa ilang dalubhasa ay pwede nang gawin ng hindi kailangan pang baguhin ang kasalukuyang saligang batas. Maraming dalubhasa na ang nagsabi na hindi ang saligang batas natin ang tunay na umahadlang sa ating pagunlad. Ayon sa International Trade Administration, the Philippines continues to lag among Asia-Pacific peers due to poor infrastructure and a decline in government and business efficiency. Investors also repeatedly cite government red tape, regulatory uncertainties, a slow judicial system, inconsistent application of laws by local government units or LGUs, and corruption as challenges to doing business in the country. Mukhang malinaw kung alin ang hindi mabuti. Nagkaroon na nga po ang desisyon ang COMELEC patungkol sa pansamantalang pagbabasura sa mga petisyong ito para sa sinasabing People's Initiative. Ngunit hindi pa rin po tayo dapat maging kampante dahil malamang magkakaroon pa rin ng mga iba pang pagtangka para sa charter change na ito. Pagsusumikapan po namin ang aming bahagi na makapagbukas ng mga pagpupulong at pagtatalakayan patungkol sa saligang batas at mga suliranin sa ating bansa. Hangad po naming makapagnilay po tayo at makapagdesisyon para sa tunay na mabuti para sa lahat. Ang aming pong dasal ay hindi tayo basta lalagda o papayag sa kahit anong desisyon o petisyon na hindi muna nating napag-isipan, napag-usapan, at napagdasalan. Huwag po sana nating hayaang magpatuloy ang ganitong mga sistema ng panlilinlang sa ating mga mamayan na siyang mas magpapalakas ng loob sa mga nananamantala sa ating bayan. Ito ay tunay na hindi mabuti. Pagpalain nawa tayong lahat, lagi, at gabayan ng ating poong may kapal na siyang tunay na mabuti. Para sa kapulungan ng Obispo ng Pilipinas, Pablo Virgilio S. David, D.D., Obispo ng Caloocan, Pangulo ng CBCP.
Inaon laging iba, Manaon ang itago, Sablang magawa kamo, kaya iyang pangtamo, Hallelujah. Sablang magawa kamo, kaya iyang pangtamo, maging hostya tamungan, amangan daring tao, at alam ka manyaman, makanan at pakapsyan, may numan pamatulan, hindi nuyang apusan. Makanan at pakapsyan, may numan pamatulan, hindi nuyang apusan. Kuriyan tayo inginu, Kuriyan niya, Hallelujah. Yahweh ay Diyos tamo, Kuriyan niya, Hallelujah. Ipatay ang malugod, Kuriyan niya, Hallelujah. Diyos yang parang kekatamu, Diyos yang kaya ketamu, Kuriyan niya, Hallelujah. Diyos yang parang kekatamu, Diyos yang kaya ketamu, Kuriyan niya, Hallelujah. Kaya idalatala, Kuriyan niya, Hallelujah. Ay nakarampatan, Kuriyan niya, Hallelujah. Bating kayang lelaman, Kuriyan niya, Hallelujah. Kalalo at katawan, sikanan pati kainan, kayayang pangkalangan. Kalalo at katawan, sikanan pati kainan, kayayang pangkalangan. Anding betong familia mitipon tamo, kilagin ni Pampo ng anak, kampo ng banal na Espiritu. Amen. Ing ginuman tabi ke kayo. Pakamalan kong kakaluguran, makatipon tapong ining kalima ng Domingo. Ing karaniwan na panahon, misan papasalamatan ni ngapong Ginu, karing sablang kalam at grasya ng pagkalub kay katamo. Inyasat kanitimuring banalamis, samit mong kapasalamatan tamong idawon ki ngapong Ginu, ting sabla tamong kapanamdaman mo naman, ting sabla tamong kasakitan. At pagkalungkutan tala retang dakalapinandit, pegariya nakatamo ning pamagimbot, ning karokan ning diriya. Eta mo menusig king kaburiyan ning ngapong Ginu. Eta mo may kiramdam, kareng kausukan ding makatwa tamo. Pekiramdaman tamo yung sarili tamong kaburiyan at ambisyon. Anyawaran taming kapatawaran ning ngapong Ginu, ama pamakalulu kay katamungan. Itamungan, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang totoo, at kay kapatad, uling mikasala kumbina, King isip, amano at dapat at may liwang kakulangan. Ulinitay panigapo ko, kasanta Mariang, kapilan man birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kay kapatad, inipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. King Diyos sa mayupayang totoo, pakaluluwa na katamo, at King pangapatawa daring kasalanan tamo, hiyuli na katangan sana, King biyalang angga. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Kapayapaan ka rin tao. Manalangin tamo. Adwan mi kay kaking kasal pantayanan at lugudoy pa. Inglingapan ming familia mo makatipon nga ni Keti. King kekang pakalulot malugodagan ka. Alaking pamisipe mo belikdan. Alang luwang mo pilisan. Alang tulang mo pinsinan. Kapamilatan daring panalangin ng Jesus. Tingkanwana na mi pangako karing alang aliwang panaligan nun mo yung Diyos. Tayranda ke sana karing kalam ning kayarian mo banwa. Yang mabibiyem po magari kambe mo at ning banal Espiritu. Diyos manggaman king alanganga. Pamamasang ibot, king libro ng Hob. Ihob migsali tayo, nga na. Ingbye na wari ning tao keti sulip, namo kalupan ning bye ning metong aalipan. At ing panawon na, mimigit king panawon ning metong aupahan. Kawangis ning metong aalipan, amaong salilong, o ning metong atalapagobrang alang isipan, no nemo ring upana. Salasali sila ring bulan, aala kong pekinabangnan, no nemo ing bunga ning lungkot. Ala kong apala, no ne pawang puyat at tangis. Kabang makakera ko, nga kong mimisip. Bakit pa kaya sumala? Kabangon ko, nga ko namang mimisip. Kakaba na naman ningaldo. Ala kong karatunan alub patingapon. Dingaldo ko, masalusula po king kasangkapan ning maglalala. At magugugol lang alang bitasang likwan apanayon. Ganakanyu, metong namong pangisnawo, mapatdana ing biyeko. At ding mata ko, kapilan man, era na atangalan, ing tula. Ing amano, ning Gino. Salamat king Diyos. Dalita pakibat. Puryan yeng ginu, pakaya panala pusong mebigu.
pusong mebiku, ikang tataya ko. Purihan yeing Gino, purihan yeing Gino, pakaya panala, pusong mebiku, pusong mebiku. Purihan yeing Gino, purihan yeing Gino, pakaya panala, pusong mebiku, pusong mebiku. Purihan ya ing Ginu, mayap ing dalit kapurian king kekatang Diyos, masanting at masampat ing purihan ya. Tatalakad neng pasibayo ning Ginu ing Jerusalem, titipunan o ring memalen ng mengaugse karing aliwang bansa. Purihan yeing Gino, purihan yeing Gino, pakaya panala, pusong mebiku, pusong mebiku. Pakayapano ring mebiku at bibidbirano ring sugatda. Baluna nung pilanla ring batuin at tausane ing balang metong king lagiuna. Purihan yeing Gino, purihan yeing Gino, pakaya panala, pusong mebiku, pusong mebiku. Masikanya at mayupaya ing kekatang Ginu, ing kabyas na na muwasokdan. Tatalakad no ning Ginu ring mga dakurak, at babagsak no king gabun, ding marawak. Purihan yeing Gino, purihan yeing Gino, pakaya panala, pusong mebiku, pusong mebiku. Purihan yeing Gino, purihan yeing Gino, pakaya panala, pusong mebiku, pusong mebiku. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, Karingtao, Corinto. Ala kong matulid magmargul, lipat ning panaral ke ing mayap a balita. Makahutos ka ko ing manaral, at miparusan ko nung ikay panaral ing mayap a balita. Nung depatan ko ing obra ko, king sarili kong kaburian, atin kong asahan amibayaranan ko. Dapot ulining daraptan ko antimong katungkulan, mga baldugan king iti obrang peniwala ning Diyos kako. Ulinita, nanong bayad ing panayan ko, alangaliwa nuneing pribilehiyong makapanaral king maya pabalita aalang bayad, ate makidwang karing katuliran ko, king obra ko para king ebanghelyo. Tao kong timawa, naalipan ning ninuman. Dapot gagawan ko ing sarili ko aalipan ding sabla, baan makayagyag kong dakalatao para kang Kristo. Karing may naking kasalpantayanan, meging may nakong kalupara, bako lang ayagyag. Inyagewa kong sablaing sarili ko, karing sablang tao, bako ngayagyag ding mapilan, king makananumang paralan. Daraptan ko iti, ulining ebanghelyo, bakong mirakayanan, king kanwanana.
ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dela na ring kay katamong kapanandaman at pibatana ing sabla tamong sakit. Ing ginuman tabi kay kayo. At kay kaan Timor, Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. ligaya kay ka o Ginoo. Kalakora king sinagoga, tinaglusla ri Jesus king baleri Simon at Andres. Kaya beri Santiago ti Juan, makarate king mata sa lagnat kanita, ing katwanga ng Simon. At sinabi ring agad kang Jesus, lepita ning Jesus, telanani gamat at seopaning tinalakad. Kanita mo rin, likwane ning lagnat ing matuang babae, at iya ing migsilbi karela. Inyang silim-silim na, limbog ni ngaldo, ring tao de laro kang Jesus, ding sablang masakit, at alip nan ning demonyo. Ding sablang memalen, mitipon laking tulid ning pasbol ning bale, pepakayap no ring dakalamas, taong masakit, at makimiyaya liwang kapanamdaman. Penabi nala naman ding demonyo, ay napepaboren mig salita, uling balura, nung nino i Jesus. Kaningaldo pa, mi bango ni Jesus, mintaya king meto nga lugal at tahimik luwal ning balen, at karinya menalangin. Penintun dere Simon ang ponding kayabe na, inyang ikit de sinabira, panintunan da koring sabla, dapot i Jesus, nga nakarela, kailangan tamo namang munta karing makalapit abalen. Bakong makapanaral mo naman karela, itiyeng sangkan ning pamaglako ko Kapernaum. Inya linibot ya king mabilog a Galilea, manaral ya karing karelang sinagoga, at panabino ring demonyo. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian kay ka o Kristo. Mumuna ko pong Domingo, king kanakong pamagbalik, kanyang ngeni pong pati nga po na ini, ang giyang king live stream, sumawa ko po king lupa ko, uling amis da ko pong, manangin dayo, lilibo ka, ninano ko. Okay. Mag-solicit ka, taling inday, nang lilibutan mo, Ken. Habal ako mag-solicit ka, Ken. Okay. Kamusta kayo po? Punta po rin aliwayra na ako akikilala, may taba ko pong 13 pounds, kaya pong kanakong pamaglako. E ko po migagana ka, huling bat ko po king US, karin po po uso yung Filipino time, makuyad mo po karin yung gana-gana, kaya makuyad ya mo po yung humilya ngayon eh. Pero, bayo po magumpisa, puri ko pong balikan tamo, itang in-announce na po at binasa na nanding Brother Etiel, amig birthday pa mo po, anya pong January 31, happy birthday. Tungkol po ketang signature campaign, ausandang People's Initiative. Ining People's Initiative po kanungay ni, it desires to subdue and change our Constitution. Eko po balo na ano talagang sangkan, sabi da para king pamagbayo na ning mabilog a Pilipinas. Pero nga na ning mismong sulat, may kakarugal na rin mismong senador. At ang giyampanging presidente sa Sabiana, marokya ining People's Initiative ay ni. Huling alimo ekonomiya, ing buridang baywan.
Pigaganakan da, potaburida mo ring dakala politiko, lalo na retang at syuging kongreso at upayang magbayo king konstitusyon, ing pagnasanda, ing kumaba, ing karelang termino. Yan po yung kakatamong pigaganakan at napon natin pong dinalo ka na akong kayanakan, iba't po king ka na akong assignment kanita, king bahay pari. Sabi da, among nga nang makanyan, Tagalog la po, among, meron pong pumupunta sa amin nga ng makanyan. Binibigyan po yung iba, nagbibigay po ng 2,000 para lang po doon sa pirma. Yung iba, kumwari po, rally lang na ordinaryo, tapos magpapapirma pagkatapos, mababasa mo doon sa taas, People's Initiative pala. Ingadwan damo, rin kaya katamong talaturo, rin kaya katamong obispo, ing mga di at pag-isipan nung nano maning kaya katamong gagawan. At sana ang tinganak ning Santa Iglesia, manusig tamo, king turu daring makatwa tamo, king Santa Iglesia. At pisasabihan po ng anak, o hindi po yung kikatamong pamigunam, pisasabihan ng anak, at ikaw po simpleng kutang, nano po ing kabaligtaran na ning anak? Sige, lawan niya po yung kasiping iyo. Nanong kabaligtaran ning anak? Sige, lawan niya po yung kasiping iyo. Nano po yung kabaligtaran ning anak? Sigurado kayo po? Yung kabaligtaran ning anak, matwa? Palagi ko po ali. Yung kabaligtaran ning anak, lawan niya po ulit yung kasiping iyo. Eko po mabibigla, lawan niya. Yung kabaligtaran ning anak, demonyo. Eko po sasabihin ng demonyo yung kasiping iyo. Okay? Eko po balo nung atsuya kasiping iyo. Eko sigurado. Why is that so? Pata may bigla kayo. Let me tell you why. Kening pamigo na may ni. Atlong beses dimdam tamo po king ebanghelyo ngay ni. Eko balo, more than any gospel passage yata. Panay ang may banggit ing demonyo. Nganyang silim-silim na't limbog ni Ngaldo, de laro kang Yesus, ding dakalamas sakit, at ding alip na ning demonyo. Nga na naman king susunod, penabinalan naman ding demonyo, ayan na pa'y paboren mig salita. At katatawlian may pupusya, yung tauling amano ng ebanghelyo, niyang linibot siya kay mabilog a Galilea, may naralya, karing sinagoga, at penabinala ring demonyo. Katambal na ning pamanaral lang Jesus, king maya pabalita, ing pamanabi na, karing marok ka espiritu. But what is it with demons that Jesus have to drive them out? Ado pong Domingo na milabas, inyang pagmasusyantaya ing fiesta ning Santo Niño, Kete Pilipinas, when we celebrated the youth, binida tala rin kayanakan, uling para karelaya kanu ing kayarianan ning Diyos. And then a week after, Sunday after that, dimdam taya pasibayo, ing meto nga alip na ning demonyo, agugulisak, nanong burimo kaya kami, Jesus ning Nazaret, di natangka, bani salbag mo kami, balura ka, ikaing banal ning Diyos. And that is what the Lord desires, to drive away from us this demon, this evil spirit. Amanyira king kikatamong kapamintuan, king kikatang kalinisan, ing burina ning demonyo, pagarya na katamo ning ambisyon, at sarili tang kaburian. Ing anak, pwede ming ituro. Inganak, pwede ming tayran. Inganak, pwede ming pakialaman. Nung sabihan mong ing kabaligtaran ng anak, matwa, ing burinawaring sabihan, ing matwa, pwedeng turuanan, ing matwa, pwedeng tayran, ing kabaligtaran ng anak, ing demonyo, itange bisang payato, bisang paturo, uling balanan ning demonyo, agyunangan. Ari na ing balat na, pagarian ning Diyos. Nanong malilyari, karingari na ing balat da, may papakarokla, maging marokla, lawen may pasibayo, ing kasiping mo. Tatakot na kaya kayang kasiping mo ngeni. Bisaya kayang payatuyan? Pwede kayang ituruyan? Pwede kayang sabihanan yan.
Sigurado ko dakal kakilalang makanyan. O ika mismo minsan makanyan. Pansinan mo, milulubya keka, ing demonyo. Potang nakabisang payawat king bisyo. Potang balamoy ka nang isto. Potang nakamakiramdam, kabisang makipagsalitaman. Potang ka mapali buntok, at bulubusok, magkamali, miluba na kang demonyo, at kailangan mong aminan yan. Banatabi ng Yesus, ingat syuking loob mo. Banatabi ng Yesus. Sa biyenda, potang matuhana ka, nakapwedeng panyabyanan. Inganak ngayo, kabaligtaran na matuwa. Ing burinawa rin sabihan nga kupin, ing matuwa, may pwedeng panyabyanan, at may pwedeng pakisabihan at turuanan. Pero at karakal ko po kakilala, masaya ko uli nanini. Pota pong balang lukluk ko para king sakramento ning kumpisal. Munang-munang lumapit ka na ako, ting matuwa. Bali po na nung kutangda, ing simpleng maralas dang kutang ka na ako, makanini mo. Among, nano pong gawan ko king anak ko. Among, nano pong gawan ko king asawa ko. 80 anyos ne, mangutang yaking 27 anyos sa yanak. Nga ako makanyan sana kaya, mali-mali ako king kabilyan mo. Pero masaya ako uling, nga ako king sarili ko, matuwane. Pero kukutang na pamurin king hapong ginunanong kailangan ng gawan. Pero makalungkot mo naman, potang kayari kong manayaking kumpisalan, ni metong anak, alang lumapit ka na ako, mangumpisal. Eko po si siyandeng anak. Pero siguro kening panahon na ini, tiro tamo karelaing, tandaning kainan, ing sabihin ing kaya kang pagdalanan. Tandaning kainan, ing paturo ka, karingay mo bahalong gawan. Pengari, pakiramdaman nyo puso rin nga anak yu, etang amanong eda sasabihan. At karing anak, eko marining idake, ingay kayong pagdalanan. Just last week, kanya medyo mas may delay pa po yung pamanuli ko, nga ako karing sinimba niyang weekdays. Atin ko pong migpakamate pinsan. Dabalo nung bakit? Bunsude, karing 7 mikakapatad. Migbarilya. Alang may karamdam na nung pagdalana na. At ay na sinabi ka nung nanong daralana na. Anak, eko mamirapal. Nung mamirapal ka, kagad kang mibuwal. Haste always makes waste. Eko mamirapal king panyulong yu king biye. Eyo sasayangan ning kaya kayong biye. Magmalumane kayo at mabiyasa kong payantabe. At tauli pong panabilin. Muna, kalupan ning panabilin ko niyang Biyernes at pasayangan ko po at syukongan ni Kenny. Karing hanak, kabang anak kapamo, mo isipang dakal na kabalo. Inyaya kabisang paturo. Wisdom comes with age. Ugalyan mo manayat ni bata, ban kang mabiyasa. Kamamirapal, tumwa ka kagad itsura. Ingan na kayo makiramdam, marahanon niyang tumwa itsura. Maging demonyo ya itsura. Sarili na naing pakiramdamana. Tanggapan mo yung pangaral ding pengari. Siklod ka at maglambis ka rin hapo mo. Ilwalas mo yung yato mo. Makiramdam ka, dakal ka pa kailangan na balo. At kadua, ka rin naman pong makatuwa, maski matuwa na ka, mo muna manisipan sagad na, ing katawan at kaisipan mo. Mo isipang balo mo nangan, at denasan mo nangan. Uling nung makanyan, lunto kang mapali, buntok, at mapanato, karingaliwa. Tuklasan mo pa'y makasalikot mong sikanan na tagyong gawan. Atin ka pang kilala king sarili mo at haliwang tao. Dagdagan mo yung kapibabatan, ing biye talaga pong makanyan. Den pong CWL, daragdaging panulong inuman, at kailangan nyo pong tanggapan yan. Ing biye talagang makanyan. Inya pakisabi king, lawan niya po yung kasiping yun. Taulinayin bawasan mo ing kabusitan.
Pakisabi po. Pero iyo po isipan na kontra kami kareng taong busit. Alina kay man po. Sanay ako po kareng makanya. Niya po, kuy makoy tatang ko. Busit langan. Albenda ko kanyan. Busit langan din. At misanay na ako po karela. Pambawi. Karen naman anak, amanyese kareng matuwa. Eyo sa sawan deng pengari at makatuwa yung busit. Minsan, ingsaing-singda at daingda, lambis da namo ke kayo. Banaga na kayong anak dako pamurin. Tamo kakalingwan king biyangay ni, tumwa ka man, masensu ka man, anak na kaning meto nga tao, at anak na kaning Diyos. Atin kang kailangan panusigan, atin kang kailangan pamintuan. At sana, kabang tutuwa ka, mo kakalingwan, ing maging anak pamurin, mamintu, makiramdam, just like a child. Huling nungali, ka maging anak, maging demonyo ka. Amen. Talakad tapong ini at ipasyag tamo yung katamong kasal pantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipangmayupayan totoo, linalang king banwat yato, at kang Jesucristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliking upayan ng Banal na Espiritu, mibait kan Santa Mariam Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay te sa banwa, makaluklok, wananin Diyos, igpang mayupayang totoo. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko, king Banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alanganga. Amen. Idalatala king ginuring sablang taong mangailangan keya, kilubatwal ning Santa Iglesia, at nga tamong manalangin Gino, pakayapan me ingke kang balayan. Gino, pakayapan me ingke kang balayan. Para karing sablang magdulap king Gino, aeman makibalo king kayang lagyo. Para karing sablang balayan, asasamba king Gino, lalam ding miyayaliwang lagyo, manalangin tamo king Gino. Gino, pakayapan me ingke kang balayan. Para karing sablang sasyo king Gino, king karelang kaligaligan, at para karing dakal lamisinop king karelang kasakitan, manalangin tamo king Gino. Gino, pakayapan me ingke kang balayan. Para karing alang bulad, king karelang kalungkutan, sakit o ketwan, payita panandaman, at pamanangging mamatawad, manalangin tamo king Gino. Gino, pakayapan me ingke kang balayan. Para karing kontemplatibo king Santa Iglesia, ama nalangin king lagyuring taong maralas mangalingwan maus king Gino. Para karing sablang apostol lami pabalo king Gino, manalangin tamo king Gino. Gino, pakayapan me ingke kang balayan. King metong apa makisamak king lugod, karing Kristyano, ring aliwang iglesia, at kayabe ring manalangin king Dios karing tutong dakal aparalan, manalangin tamo king Gino. Gino, pakayapan me ingke kang balayan. Ginoong Jesus, pasulungan mo yung kamalayan din kaya kaming komunidad, king pamangailangan din dakal karing kaya kang talasal pantaya. At migit mo keng iturong miyatad, king metong at metong, king kaya kang presensya, manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamang daon, matanggap yara paning Diyos, simpang lubos mayupaya. Tanggapanay saning Ginoo itindawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katangi ka sa plala at ni mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, manano na sanang iting tinapi at ala kabinye mo para pamangan mi, ketiking yato, maging sakramento nining biyemi nga langanga, hidiadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabay kay kayo, At kekaan iyat mo, nayo ring pusoy, makayat nano king pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa. Diyos king alang angga at lubos mayupaya. King kekang lugod binukod mo kami. Bani pakilala mo ing kekang karangalan. Ang giyang gilutan da ka, paulining kasalanan mi. Ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik kay lubke ka. Huli nita, ing kaluguran mong anak meging tao yang kalupami, banating kalupaming tao makapagligtas kay kami, king kapahamakan at pangalili king dalan. Kapamilatana, ring anghel ning banway ayang pangdaing karelang panalangin ning kapanyamban, kabang magsayala harapan mo kapilanman, misuge saing siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian, at ngaming kakanta.
banal ming ipa, karapat dapat nakang purian ning meto yato. Uling king kapamilataning kaya kang anak Yeso Kristo ang ginumi, at king kayo payaning banal Espiritu. Dininan mong biyat kabanalan ning sabla, alakang tok ng mamaos king kaya kang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, hangga king kayalbog na, ing dalise daon mi ang pangyabilang kapanyamban king lagyo mo. Ipapagamwa mo mi, ing palukob mulat pabanal king Espiritu mo reting ay na daralat daraon mi keka, ban maging katawan, hampon daya no ning kaya kang anak. Yesu Kristong ginumi a minutos kaya kami, king pagmasusyan milareting misteryo. Kanitang benging mi panganyayaya, kinwane ing tinape. Pepasalamata na kampon pinuri, pirasonet dinwang ne karing disipulo nat nga na. Wanan yeti kayo nga nat mangan kayo kaniti, uling iti ing katawan ko, ami daon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, kinwaning kalis. Pasibayan na kang pepasalamatan ng puan pinuri, dinwang ning kalis karing disipulo nat nga na. Wanan yeti kayo nga nat minum kayo kaniti, uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayan po na lang hanggang tipan, kami bubu para kay kayong puan para karing sablang tao, ban kita mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo itiking pamigaga na kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, ipagaganap kaming kamatayan, ing kaya kang anak kami ang abos kaya kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebyating pamaitas na banwa, kabang panayan ming panyatang ng pasibayo, inya daraon miya kaya kabilang kapasalamatan iting mabiye, at banal na sakripisyo. Balikdan ming iyayin ing kaya kang banal na iglesia, at lawen ming midahon king biyena, paulin ing kamatayan na, ikwa na kaming binalik kaya ka. Pagkala mo, king ikaming misulu-sulu king kayang katawan at daya, mikatmuan kami king banal Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesanang metong alanganggang dahon keka, at papalyarian na kaming mirakayanan king pimamanan ding kekang banal, muna kambe ng Maria, kapilan man Virhen induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring nuwan mong apostol at maligayang martir, kambe ng Santiago at ding sablang banal, paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaw panalang patan at kingarapan mo. Ibayti sanang aining pangasot mikeka, mamungayang kapayapan at kaligtasan para king mabilog ayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugod, ing kekang banal iglesia kasalukuyan maglakbe ketiking yato. Kambening kekang talasuyo ipapa Francisco, ing kekaming obispo Florentino, ding sablang obispo, pari ampon diakono, ating mabilog mong balayan ay natbus ning kekang anak. Ipapakiramdaman mong mitmong pakalulu, ing panalangin na niting familyang pinulong mong marapke ka. Lunusan mo mga tipunan ding sablang anak mo, nula pa man makasaot. Ganakan mula naman ding kapatad ming mayango na biye, at ding sablang kaya kami matulat me muna kaya tiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kaya kang kayarian. Anong nuke manaya magkamit lubos king ligaya mong alanganga, king kapamilata ng Kristong ginumi king uli na, pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap.
King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, ipang mayupayang tuto, kagumning Espiritong banal, pupurian da ka, at parangalan manggaman kingalangangga. Kambeni maragula ka panaligan king Dios, sa malugod kaya katamongan, mausta mo kayang ini. Kapamilataning panalangin at tiro ng Kristo. Ikabos mo kami, o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaw paning pakalulo mo, parati king mitimawa king pamanalipan ning kasalanan, at bikabiyos salang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Huling kay kaing kayarian, ating kayapayan, ating ligaya, manggaman, king alanganga. O Diyos, sa ipaming ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babaliktan din kasalanan mi, uning pansinan mo, ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan ang ponpisan metongan me agpangking kaburian mo. Ikaw mabibiye ang pon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sanang parati kay kayungan. At kekan Ing timoy. masayang paralan ni Dake tangin, iking balang metong ing tandaning kapayapan at pamikakapatad. Katamo sa belang tagap kaya.
Makamalan kong kakaluguran, iyo ang kordero ng Diyos, iyo ay Kristo ang lupa ng lugod at pakalulo ng ipa, iyo ay milalakoking kasalanan ng yato mapapalad tamo, hikatamo mayayawos ban makirake king biye, at misyo ng Kristo. Gino, ek matampan tanggap ke ka, dapat yag kasmi nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos say pami, pagkaluban mo king dake king metong atinapet ming metong akalis, at gagawan mo king metong kang Kristo, saupan mo king magdalang kaligtasan, king mabilog ayato, idiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lukluk tapos saguli para kareng mapilan pong importanteng announcement. Muna po, yung financial report na po ng kikatamong parokya, inya pong milabasan, bulan ng Disyembre, month of December 2023, total cash receipts, in general funds, 1,391,429 and 24 centavos, plus funds held in trust, dito pong donations for church projects, formation programs, pondo at lamak ng Kristong Ari o plaka, catechist funds, special collections, 271,771. Total expenses, 745,806 and 95 centavos. At yung tapong total excess receipts as 645,622 and 30 centavos, 50% general funds and 50% discretionary funds. For reference, makapost na po, ing buong financial report na po ng kikatamong parokya, inya pong milabasan, bulan ng Disyembre, king kikatamo pong bulletin board, nung atin pong bisang sumilip ka rin. Una po, kadwa po din po rin daratang tamong special schedules king parokya. February 9, 2024, 7 a.m. king Aldo Biernes, misa para karing masakit, ating pamaglanya. Agkatantala po rin kapatad tamong masakit, ban pala niya, at makyabe kaniting banalamisa. Huling sa Japong February 11, a World Day of the Sick, mi paintagon pong Dominguya, inya eta po mikasya nung kayabe tala po rin dakala masakit, adatang po kanita. So February 9 niya po, api sabi mi po rin Ladies of Charity, February 9, 7 a.m., Aldo Biernes siya po'y misa para karing masakit at atila pong regalo at payalmusal din kikatamo pong LOC. February 13, Shrove Tuesday, 5:30 p.m., pamanyilab karing palaspas, ban maging abo, at rito ning pamanisi o penitential rite, anting kapag sadyan king Kwaresma o Lenten season. Pero ita pong abak na nita, atin pamurin pong banalamisa, ita pong gatpanapon, pamanyilab palaspas at penitential service. February 14, umpisa ning Kwaresma, Ash Wednesday, Miyerkules de Ceniza, ding misa, kaya ni pong pisamban, 6 a.m., 12 noon,
5:30 p.m. Balang Miyerkules po, kaibat na naman ng Ash Wednesday, following week until Miyerkules Santo at 6 a.m. to 7 a.m. Atin pong pamagpakumpisal kay ning katamo pong parokya. Balang Biyernes naman po kilob ning Kwaresma, mi kapamag-estasyon po king Cruz, king Dalan, mapupus po king Banalamisa. To be announced may exact time king balang Biyernes ing pamag-estasyon tamo. Tutuki po, oreni naman po ring amount of donations in cash and in kind para king pondo at lamak ng Kristong Ari o plaka ang ganyang January 28, 2024. Plaka funds for the poorest of the poor and scholarship program, 137,682. At ing donation in kind, anya pong Christ the King at anyang simbambengi hanggang Pasko, 261,618. Tutuki po, oray ni po rin proceeds, kaya rin na po ning concert ning Excelsis Choir at Mirabilia Day Choir. Kayang tabi ng Monsignor Greg, ating Ministry of Catechists, 107,675. Amapit na pong 70-30 para karing katekista at para kita pong building apatalakad na po ning Mirabilia Day Foundation. Malyari ko naman po mag-donate para king plaka, karing katekista at karing niyayaliwa tapang programa. Tutuki po, oray ni naman po ring amount of donations para po king programa ning Fiesta Committee at aliwa pang programa ning parokya Amelikum po, ibat po king Amerika. Deng pe padalada po rin, pasensya na po, Emila po apa flash king screen, basan ko po metong-metong, pibata ko pong bagya. Rudy and Eli Almari, $100. Dan and Kat Angeles, $100. Steven Lorna Between, $100. Ramil and Christy, dollars naman po rin. Ramil and Christy Reyes, $100. Frank Hinko, $20. Dan and Len Hinko, Leia Hinko, $50. Sol Yap and Salvador and family, $200. Bong Gozum, $50. Chat Gozum, $50. Albert and Ling Garcia, $50. Rico and Cherry Reyes, $160. Franklin and Tusa Enriquez, $200. Tony and Glo Lopez, $100. Marlene Sabado, $100. Carling Meli Between, $150. Salamat Sisters, $150. Ernest and John Bolos, $25. Tony and Tess Roque, $100. Mar and Juliet Between, $150. Laika Hinko, $50. Nita Cortez, $25. Felix Dalugdugan, $100. Boy and Remy Songko, $100. Wilma Smallman, $30. Jasmine and Josh Luna, $50. Bess Cortez and family, $100. Betis Fiesta Committee, Los Angeles and Orange County Chapter 2023, $1,000. Moma Aguilar and family, $100. Ramon and Presi Navarro, $100. Jeannie Rodriguez, $20. Arnel Marites Dizon, $50. Cora Aguilar Amano, $50. Aris and Myla Coronel and family, $200. Alejandro Carmen Coronel, $100. Ulysses Maricel Coronel, $50. Jed and Laura May Aquino, $50. Genio and Rio Aquino, $50. Jun Soriano, $50. Jennifer Gadia, $20. Bong Bustos and family, $100. Mike Melody Mendoza, $50. Marilo and Jim Andreas, $50. Ramon Jr. and Darlene Navarro, $70. Mr. and Mrs. Manuel Yango and family, $100. Ben and Rose Cortez and family, $100. Melchor and Claire David and family, $100. $200. Jong and Marilyn Raimundo, $100. Aida and Jess Garcia, $50. Senya Evangelista, $100. Millie and Tony Pinpin, $50. Lydia Dizon, $200. Pamo, Miabit ang 1,000 pesos sa timpong peparala. John and Michael Gaza, $100. At atimpong paralangan po reta king Fiesta Committee at ini po ibat po king kang Eugene and Carolina Dizon, ibat king Chicago, $1,000 ibat po para po karing kaya katamong church projects for a total donations from America of 6,520 pesos. Palakpakan tala po rin kapatid tamo pong ibat po king aliwang bansa. And special thanks po karing tinanggap po kaya kami king US, anya pong binisita kaya ka rin kami ng among Raven, especially kang Tito Dan Barret and Criselda Alonso Barret at karing egan-naganarang kapatid at dingasawa da, king pamag-accommodate po kaya kami kang ati Joan Manalilin family, Tita Solyap, Tita Tusa Enriquez, Tito Aris and Myla Coronel, Tito Dan and Leia, Tito Levi Salonga and family, Tito Pen and Rossi, Tito Dan and Leia Hinko,
Tito Levis Salonga and family, Tito Pen and Rosy Cortez, Tito Joey Angeles, at karing sablang minantabe po kay kami, king pamagbisita mi po karela, king pong US. Dakal pong salamat kay kayungan. At last na mo po, sosopan tayo rin po yung BFC para po king pamangwa ng trainees, para king TESDA, king welding at driving. Deadline po king pamag-submit form, king kakatamo pong opisina, king February 7, welding and driving. At available ya po yung housekeeping at electrical installation and maintenance, king pong magpa-register king peso po ning LGU tamo, king guagua. Kaya pong tauli tamong Betis, first ever Betis Job Fair, at intamo pong apa-hire, 15 na la po rin may hire, 32 for exam, and 35 la po ring for final interview. At katataulian, kaya pong daratang Domingo, February 11, kayari na po ning Feb 5:30 Mass, maganap po ang election ning talakada presidente ning Betis Fiesta Committee 2024, kaya pong kilwal ning kikatamo pong Bisamban. Pasalamatan tayo po ing PPC, lalong-lalo na yung kayang coordinator, Brother Mok Kayanan, PFC, kambe ng Sister Selenia Gosyoko, ating Betis Fiesta Committee 2023, panimunan ng Engineer Arnel Coronel, ating sablang susuyo, king kikatamo pong Bisamban. Palakpakan tamo po, ing balang metong. Talakad tapong ini, para king tauling bendisyon. Kikatamong tandahanan, anak na katamo ning Diyos, at atin tamong pengaring, kailangan ni respeto at panusigan. Ang giyang tutwa, eta kakalingwan, ing kagalangan at kapamintuan. Ing ginuman tabay kay kayo. At keka. At bendisyon na kaning Diyos sa mayupayang tutu, ipagkalub na kay kayo ing mapaminto at magalang a puso, king lagi ning ipampuaning anak, ampuaning banal na Espiritu. Amen. Ume kayo king kapayapan. Salamat king king Diyos. Diyos.